Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka dorbat senong maupun ksat. Balalam khmat da orang bak senong ubak bandari rentatiang badu sekretari ubak senrap nongrum. Haka absau terik uluber aja pesan. Ki laya kendu yau Deputy Commissioner jangka Riboy District u Abhilash Baranwal. Ban pensengau halor ka jingtemu ban senai ka surok 4 lane ka penyeso na umyam Syamalidor. Lingba ka surok Shillong bypass kabaya lingba na ka telong sam umbam jangka senong. Nakaliang ka dorbat senong kalapen pau baka jing senai ni ka projek kam dai ban ketapat ya ki telong kapap saman la kasengi ya ki jing dan kam jang ki pat ba kasnong maupun ksat. Wan ai kini jing tho CDC halor be de kini expressway surok 4 lane bagi sang bansina. Ni keren syai bangi krem persa ya ketik surok. Tang ba kai ke bangi ai ki jing tho kalong ba ketik surok kaya na po lum sped benang kasnong jungi ka ham na po. Te habang akali ya kini ki nong survey ketik surok ki ong ba ka telong jungi bat ketik surok kala jengai sispa 100 meter. Sispa 100 meter mentang ai kundu idisi ngong ba pihak ben pentikna yangi da jing tho lara hadien chipo khatan snem yo le se ketik ga do na ketik jingti ite khndo itu telong ma kita ketik nala ga bawan te na khrau yo kitab no ketik khndo bati pihak ba yangi da jing tho ben pentikna ba kita telong kinom kita mar bole ngi ga dorbar snong ho ngimsha kita syu ketik surok tandai kita telong pat kiba nilai mentala baru sir baru ngano nala baru sir ta jingem mo kala poi haking ketika we na gisnong ru kabalayo ya ka national award halor be ke JJM ketika bala tre baru dan dawan ketika surak kan do no te tulungum te sai ketika jingtre stom jongi kino yalam snong dei bakarai tengah marwe kumurang basnong kenika dei karai ke bau pajba ula sim ya karai bat ke jingtho ka bangi ai di siro ka bala san lut du pajba boro pajba no sisnong ula san ke jingtho ban pentikna bagi pajba hi ki kwa be da jingtho ban pentikna bo te konom du hadien ba pisna lene survey ke surok kata ketika jingkendu jungi disi ban nagalang disi la simkha yang bangi kum ki disi ngi de ginong tre jong pajba ni long kloi ba ngin pentikna kata ba kita tolong gumdai ben kata bala da kata ru ngin pensange lada kimla ban pentikna kita tolong ngin pensange ya jingtre disi la kan sai gumta tengin nang ap ya kapor kan long nem gumbai kren te nagalang gador bosnong nilayai da galenti ngilai da jingtho te kene ke galenti bangi niwan bani kendo ban penbet ya jinga te lada ka sarkar lane ka district administration kim sim khalar begne ngi don da wei pat galenti bangi nya chikman kata kade ka message nagalang gador bosnong mapun ksai